kadagiti agduduma apasamak iti biyan. Mangtadrayaw kan liwliwa kada kayo patganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ayna wow! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Nakapulis ka mo, yula anak ko. Ada meeting mi iji pagadalan ita nanang. Ay wun mayat da ita. Makimiting ka tapno ammom ti mapaspasamak iji pagadalan. Noan niya man ti ipa-meeting da kita Karugurgila ang ti klase, ag-meeting adagusan. Ay nawaw, kasapulan mo't piman da ita Makapaasar? Responsibilidad mo da ita kas ina ti anak mo. Makimiting ka tapno ammom ti mapaspasamak iji pagadalan. Saan mo't amabalay na basta mapanlaang ti anak mo ijay? Alawanan nanang, mapanan. Denggam anasaya at no anya ti ipamiting da tapno maawatam. Amangan no agawid ka, kat adon tumanon ti ririm dita. Dumagas ka pa'y Mariola. Makimiting ka kadita, Mari Anjay. Wen, mapana. Si Kangay. Isumat lang ti papanak. Ay katagkuyog tangaroden tapno adda ka duwa. Ay nawaw, may mayat manan amare. Tapno adda ka inistoryak iti dalan. Mabiit lang nga rod ta isarak ti istor ko, Mare. Awan nila kay mo aya? Awan, Mare. Adda na panan na. Agawa am nga rod ta urayin ka. Agkuyog ta amapan iji pagadalan. Oh, nateng nanang. Ay nawaw, nangalaam iti aduan natang sebyo anak ko. Dinawat ko iti gayem ko nanang. Reject da reta. Nga mabalin pa ya si dain. Ay wun naimbaglaang tadimawat ka. At dati abasto tayo italawas. Di pa'y isaw agatangan tayo. Wala na. Niyo lang ay, jak mo't makita. Rimwar ita agsapa. Di naimbagakan kaya. Saan mat nanang? Sa dino, tinapanan na. Adda ka numiting da ije pagadalan. Gusto no napan na kimiting. Naimbagman ta na panunot na dayta. Wan maut. Sapay la kumaata maawatan na no niya ti ipamiting da ijay. Wan nga road. Sapay la kumata di naman ang aramidan tikas iti inaramid na idinapalabas atawon. Nalpasan ti meeting, Mariola. Agdiretso ka kadi nga agawid. Wan, Mari. Ay wan gayam. Apay amasapol nga agbayad tayo. Ha? Paraan niya di bayadan tayo a 50 pesos per week ka, no? Ay kwa, para iji pordiyaan tayo nga agdalos iti classroom. Saan mo't ngamin akabailan dagiti hubing ti agdalos? Grade 1 pa'y laang dagita. Di damot mabagkat ti tugawan. Kan di da kabailan ti agmap. Iso na pagsasaritaan nga agbirok tayo laangan iti pordiyaan tayo. Tapno adda agdalos. Intayag mo mo't ti imam itay, Mare. Ay, kasjay. Wen, Mare, idi na palabas alawas ngamin kat awan piman ti parents ang nagdalos. Ni ma'am tinagsagad ken nagmap iti classroom. Busy tayo mo ngamin amin, iso aday talaangan ti pamuspusan. Ngam no di mo kaya ti agbayad, mabalin mat amapan ka agdalos. Okay. Agdiretso ka kadi nga agawid, winaw. Dumagasak pa'y iti ayan ni Mari Anding. Mapan ko man alaan ti order ko kan kwa na. Umuna ak nga rudan nga agawid. Sige, Mare, agan-anad ka Nagado ang mabaybayadan, ay nawaw. Ay nawaw, anya man ang ti pagpupungtutam si Kayula. Kasano? Agbayad kami di kano iti 50 pesos per week. Para ite? Por dia kano dagiti mapan agdalos iji classroom dagiti ubeng. Ti ko na siguro dagiti kakadwak aparentes kat nalakat ti agbirok iti kwarta. No awan kwartam, mabalin mo't siguro ang makisarita ka. Tauray agdalos ka laangan.
Babasit pa'y ngamin dagiti grade 1. Sapay nagdadagsan ti tugawan, di dan samot piman kabaela na bagkatan. Amok kaya't dalaang nga adda kupitan da. Ay nawaw, di ka man nagsao akasta si Kayula. Manulaang mat ngay ta 50 pesos. Katpud numot, rupat kwarta da kita. Pabida parintes, una yun. Anya nga ron ti kayat mau, libre amen. Di ka tumulong agdalaos. Ay na, awan kit di ti babain mo no ti maestra pa'y laang ti anak mo ti pagdalusam. Simple laang mo dayta kat anak ko. Anya tayo sursurat mau anjay anak. Listaan, tatang. Listaan itay. Bayad dagiti parents, tatang. Awan nga minti mayat nga agdalos ijay classroom no kasta ang malpas ti klase. Iso a pinurdiya mi ni Ines. Husto atap no adang dalaos. Wen nga rod, tatang. Saan mat nga min akabaelan dagiti grade 1 ti agdalos. Tadida mo't mabagkat ti tugaw kan masapul nga agmap. Sa baling aruditaan. Wen nga rod, tatang. Naimbag kumamat no addamayat a parents nga agboluntaryo. Ta iso dalangan ti agdalos. Kaasimat piman ni ma'am. Iso lang aruden ti agisursuro. Iso pa'y tinamnamaan da nga agdalos ijay classroom. Mala, agawa nga rudan nga ramidan na ita. Kalpasan na mangrabi itayam. Naimbaglaan, tanaranaan ka dito'y pagadalan, Mariola. Apay ka day? Agsingirak ko, mamare. Tapno adda ko mati maipasweldo ije purpurdiyaan tayo ng agdalos. Nagadumo day tasing singiran nyo? Ni, apaya kastangay, mare. Isumot pagsassaritaan tayo. 50 pesos per week is too much, Maray. Dakkel unay day ta. No di mo kaya ti agbayad, mabalin mat nga agdalos ka, mare. Uray maminsan lang iti makalawas. Rupat kwarta kayo launay mo't. Singir kayo singir. Ti amom samot kat ibulbul sami ti kwarta. Purdiya ni Ines nga agdalos ti ibaybayad yu, mare. Anya nga ti kayat mo, libre tayo ti panagdalos na. Ay nawaw, dayta 50 pesos lakit din ti pakabasbasula. Baki purdiya kakadi tayo la. Saan pa'y nanang? Ay nawaw, anya nga ron ti aramidam. Aguray pa'y man, tanay. Nagado ti pampanunutak ita. Apay kadi aya. Singir tumot day dyan nga anji. Agasam nga di 50 pesos per week abay bayadan may. No sa anak nga agbidot, dayta ti ipurdiya yukan Ines. Isumot ti inalayo para dalos ijay classroom ti grade 1. Jak amon, makapaasar mo nga minti kasta. No di mo kaya ti agbayad, agboluntaryo ka nga agdalos. Asino ti banbanugan dangay? Ay nawaw, ti kayat mo nga rod kat libre amen. Ay agraraman kamot ano kasta ti mindset mo anak ko. Agbain kamot basit Di mo kaya ti agbayad, takas ko nam kat nangina ti 50 pesos. Ita, di mo maamanan kaya ti agdalos. Kasanong arudan day tangay. Amom alibre ti panagadal ti anak mo ijay. Aramidam mo ti responsibilidad mo kas parent. Awan ka di trabahom itala kay. Awan bakit? Day off ko. Apay ka di? Mabalin ka day, asikapay laang ti mangitulod iti anak ta iti pagadalan. Ada aramidam? Awan ng masadutak amapan. Ay nawaw, apay mo? Una, tama nga numakitak ti kagurgurak ijay. Anya? Kan may sa, umay ni Frenny dito'y balay inton madamdama, ta ipariban ko ti buo ko kinkwana. Isu asikapay laang ti mangitulod iti anak ta. O sige, isaganam nga rudan ti balon na, ta siya akong ti mangitulod inton madamdama. Kunak tumat, si kaday tamanong sebyo. Apay, anya ti bagaman ji? Agsingirak ko, mamanong. Ay nawaw, paray ti anya. Saan ka di nga imbaga ni Mariola kan ka ti may papan iti na pagsasaritaan mi apurdiyaan mi ni Ines? Tapno adda agdalos iti classroom dagiti ubing? Di da mo ngamin kabaelan ti agdalos ta grade 1 dagiti 50 pesos per week manong. Jay da duma no adda sobra,
Maigatang iti sabon kanda dumapay ang masapsapol dagiti ubing dito'y pagadalan. Sapay awan intugot ko akwarta ita. Jak tumot ammo. Okay lang ka din, no? Intun o may alawas nga itid ko. Mabalin lang tamat manong. No nadagsan unay para kada kayo ti 50 pesos per week, adda remedyo na. Mabalin ada kayo ti agdalos iti classroom, tapno saanan nga agpurdiya. Uray maminsan iti makalawas laang. Andamat gayam mabayadan iti pagadalan, bakit? Ay nawaw, siningir na kadayjay nga anjay? Well, ta para kanumot piman iti purpurdiyaan yung agdalos. Di kan agbayad. Daktal unay ta 50 pesos per week aday ta. Ay nawaw, no kayat mo di sikan di mapanagdalos, bakit? Sino ay ti banbanugan dagita? Ayunay kan, para mo't lang iti anak ta Saan mo't piman na private school na ita? Kan may sa, di ka mabain iti maestra ti anak mo. Iso pa lang mo't ipagdalusan, may di pagadalan. Nagadulakit di nga amo dagita. NAIRUAM kalaunay mo't libre amin. Di mo kayat ti agdalos. Di mo manin kayat ti agburdiya. Nututuusan kat manulang mo't ta 50 pesos per week. Para mo't lang ka iti ubing da ita, bakit? Di nakman renrengan, sika, si Biyo. Na ita 50 pesos per week. Nagado aririm. Ngam no pagpariban, pang lipstick, manicure, kan pedicure mo, awan mo tririm. Ay nakababain man, ti kasta, bakit? Apay, sika Anjay. Ay nawaw, anya ti pagpupungtutam aya. Singir ka, singir. Di ka mo't makaaw-awat. 50 pesos per week. 200 pesos per month lang ngam nagadua sa Dakkel unay dayta ako nakmanan. No di mo kayat ay kat mapan ka nga rod agdalos. Awan ka mo't makitak ijay classroom no pa nagdadalos. Asino ti banbanugan nyo ay? Agbain ka mo't Anya ti kayat mo? Ni ma'am ti mga ramid iti amin para iti anak mo? Ni ma'am ti pagsagadam kas kada agmap ken agdalos ijay CR? Agbain ka kunak manen. NAIRUAM kalaunayin a libre amin. Para 50 pesos lang nagado ti rirem. Addan to pa'y pagpariban mo. Adda pagpamanicure ken pedicure mo. Adda pa'y pang lipstick mo. Riri ka ariri. Di mo ngarod alistuan ti mapan agdalos ijay classroom no talaga ka. Namin ano nga imbagakken ka amapan ka agdalos no dakkel unay ta 50 pesos para ken ka. Ngam awan ka mat amakita. Ay nawaw ka. Nagbinbinog kayo, may kaniyula di ta paraangan, anak kaw. Ay, kasano mo kaming tatang, makapa-high blood day di ayula. Apay ka now. Nagado ariri na tatang, ti kayat na siguro akit libre amin iji pagadalan. Anya? Wun matatang, dakkel ka noonay ti 50 pesos per week. Idi ko nakamapan na idalusan di ubing na, di mo ngarod mapan. Talaga siguro nga nakakasta tao. NAIRUAM na iti libre. Makapa-high blood ngarod tatang, adda pagpariband na. Adda pa'y lipstick ken naka-cutics pa'y. Ngamday ta 50 pesos per week. Agpariga, ay una yan. Ano sa manak kaw? Kasta talaga nagiti tattao no maminsan. Umun-una ti reklamo na. NAIRUAM na iti libre. Ninanais ka ti lumabas tatang. Mabiit man laang takasarita. Bagbagaan nyo man niyula, nanais ka. Nay, apay niyula, balasang kaw. Reklamadora, nana. Agunget ta singirak kano asingir. Ngam di namat ngarod aramiden ti responsibilidad na pagadalan. Papintas a papintas, ngam ni. Anya ngay day. Para 50 pesos laan, siya ki-identistresan na. Di namat panunutan ang mabambanog ni Ines nga agdaldalos. Ay nabalasang kaw. Nabin ano a binagbagaak day dya tao. Ngamtangkan ulo. NAIRUAM iti libre so akasta. Pakibagaman nana. No dakkel ti 50 pesos, umay ngarod agdalos Ay wan, ibagak taw. Isumot laeng ngawan ter aramiden na ije balay. Day talaeng mat agpapapintas ti paglaingan na.
Malamanan, panagsusundo manan kadagiti ubeng. Sika man pa'y timapan, nanang. Sika at agdalos kamot laangan. Ay nawaw, nabanugak nga rod, nanang. Anya kumati nakabanugam, katawan mo ti inaramid mo itangal daw. Tangay number 1 ka ariklamo, mapan ka iji pagadalan, ta idalusam ti anak mo. Panunutam, public school dayta. Saan unay adakil ti mabayadan, iso at tumulong ka kumamot ayula. Simple lang dagita abanag, di mo pa'y maramid mo. Anya? Saan ngamin ati reklamom tinangruna? Aramidem mo't ati responsibilidad mo kas ina. Saan nga amin kat libre? Panunutom day tanak ka. Kasi mo't ni inis no ilibrem ti panagtalos na. Nalawag mo't piman jay kunada, ano awan pagbayad, agdalos, tapnosanan masapol mapurdiyan ni Ines. Kaslan nalakamod, nanang. Na, no pagpariban mo, agda budget mo. Ngam no panagadal ti anak mo, kasta ka. Ay di ka man paidam si Kayula. Ingka ki di agdalos, tapno awan ti ado ariren. Apay akurang ti sweldo nga inted mo, si Kasebyo. Inted ko kan Ines ti dagduma. Purdiya na anagdalos, takasadot mo mat nga ro ti mapanagdalos iji pagadalan. Kunak mo't adikan agbayad. Kat mapan mo idalusan ti anak ta Maminsan lang dahi tayo ti makalawas. Nagadulaki din na saom. Nagsimple na ba nagpagbali na mabigdil? Ti kunak kat agtipid tayo. Agtipid? Kita man tabuok mo. Nakariban. Adapay kulay na. Kita am takukom. The cutics. Kasta ti agtipid. Agpanunot ka man ngamin si Kayula. Sao ka sao. Riri ka arire. Ngam kasadot mo mo ti mapanagdalaws. Anya klase ti ugali ti adaken ka. Agpanunot ka man mo. Nakababain ka dagiti padam parents ti kasta nga ugalyaw. Bayad ko, Mari Angie, para itaalawas. Kunak man no kayat mo dagdalos. Jak basango, Mari. Isong agbayad aklaangan. Amangan no agriri ka manan inton madamdama. Saanan, Mari? Siguradum lang Husto kayo, Mari. Husto ti kanayon yung ibaga kanyak. Responsibilidad ko da ito'y. Iso arumbang laang nga aramida. Kasta amare. Dakdakkel to pa'y ti gastos mo iti salon. Ngam ti bayadam dito pagadalan. Pasensya kan, Mari. Kamalik day jay. Inton sumaruno, agpanunot anaimbag sakbay nga agriri. Ay, nawaw! Sakbay nga agreklamo ka, agpanunot ka pa'y nga umuna. Laglagi pam, asaan nga amin abanag kat libre. Pudno anarigat di agsapul iti kwarta. Ngam no disidido ka, kabaalam may remedyoan dayta. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdungan. Paglinglingayan, kabayatan tiin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Anya ti masapul mo, Paula, nakaw. Umay ko lang sa ludsunan no ipapaabang yu ka diti may sa apwesto iti abay ni Mirasol, Antisabet. Kayat ko kung mga abangan, no okay lang kada kayo Ay mabalin latamot. Anya ti ilakom aya. Nateng tilako ni Mirasol.
Iso ati plano kumamat kat agla ko ak iti prutas kan merienda. Aywan mabalin latamag. Ngam anusam ti aguray iti makalawas, ta ipapintur ko pay. Ay nawaw, awan ti parikot no may papan iti day taabanag anti. Malanakaw, agteksak tulatakan ka numalpas, tapno umay mo kitaan, agyaman naklaonay anti. Tapno i-display klangan dagiti lakok. Makapabannog ngamin ti mangisursur no daduma. Talaga ang mabannog ka no awan ti service mo. Wan nga rod ante. Agpatuloy ak nga rodan ante. Urayot ti teksyo Anya din ang ngagkawan ti sabit? Ipa-renovate yung kanuma ti bakante apwisto iti abay ko. Ay wan, adamayat nga agabang. Pag-displayan na kanu itilako na. Ay nawaw. Asino day tante? Ni Paula akalukaran tayaw. Anya? Kumpitensya ang nakmanon day dya babae? Nay, apayakas ta ti reaksyon mo. Adda ka didakas no kayat na mo ti agabang. Ha? Ay ko, awan matkit di ante. Isu ka day tinakisarita kada kayo? Wan, naibaga na kaya na nga abangan. Isu ang nagwanaklatan na. Anya? Ay di ka matanagan. Ta saan akas itilakom, tilako na. Anya ngay kanutila ko na ante? Prutas kan merienda kanumag. Ay nawaw. Sapay planok matiagla ko iti prutas. Okay lang, mat. Dagiti customers matan at makaamo nga agpilay no asino ti pagkatangan da. No kasta ipaabang mau kan Paula ti bakante apwistaw sa bait bakit. Wunla kay, sayang mo dayjay. Jak mutlangan masango ti aglakaw. Nasayap nga ron ano kasta. Tapno damat pangindisplyan na kadagiti prutas kan merienda alako na. Wun nga raw, kaasi amang isursursaur. Saan mat nga na mabalay nga glako iti balay da. Ta saan mat adalan ti tattao. Ay, wun kaya, ayan tay may pintor ta, rugyakon ta agpintor. At dapay nabati a pintor ije buday galakay. Mabalinday jayon. Alaga raw, rugyakon, tapno makapag-display matan ni Paula iti lako na. Pag tinulungan tan, tapno nabibiit amalpas. Ay nawaw, ano matagin at gatang mga prutas kan merienda, Paula bakit? May sorsor mo nga ta amin na kita. Mai-display ti daduma, Juan lakay. Pang-display ang mag. Abangak ti pwesto ni Auntie Sabit ide. Kay abay ti paglaklakwan ni Mirasaw ni tinatang. Juan lakay. Manungay ti abang ijay. Nalakalaang matkit di lakay. Ay ki nasayat ba't nga rin ukos ta bakit? Di kan mabanog amang sorsor. Mayat ijaya pang i-display amit inilakaw, dalan ti tattao. Wala, at dapay ni Mirasol kasarsaritak ijay nukwa. Ala, si kamot ti makaamo amang i-display kadagiti lakom, Paula nakaw. Agyaman naklaunay, Auntie Sabet. Ay, wun gayam. Umanay ka di talamisaan na pag-display am kadagita lakaw. Siguro, Auntie. Nukurang, ibagamla ang kanya ka. Tairwar ni uncle mo ti extra alamisaan ije bodega. Wanante, agyaman akmanan. Da kayo mo ti makaamukin ni Mirasol dita. At dapay na pating aramidak. Ay, wan gayam, Auntie. Agbayadak ka din iti abang? Ay, nawaw. Nasapa pa'y mag. Aglako ka pa'y atap no adda maurno nga pagbayad mo iti abang. Agyaman naklaunay, Auntie Sabet. Awan ay nyaman na nakaw. Mala, rugya mo ti mangi-display ka dagiti lakaw. Ta isupay ti magatang dagiti lumablabas. Adumat gayam ti lumablabas at tao dito'y anya, Mirasol. Katuan mat ngamen. Di medyo dakkel mat ti sales mo no ka. Kung kumpurmi mat ti salsalod sudam. Ha? Ay nawaw, nuawan ti aramidam, aguli magkalatan. Di naktaktakan, takas makita mat, busy kadagiti lako. Pasensya ka na, kaya't ko laang mat ti makiin istoryakan ka. Agtutulot kan tumat.
Anyat ko na? Agtutulad ka, kunak. Sipod pa'y ide, katkastakan. Ay nawaw, saan ka tultuladan, Mare? Agla ko aklaeng, takayat ko mati tumulong kinilakay ko. Kastamot akanayon tirason mo. Idi nag-online selling ak idi napalabas atawan, nag-online selling kamat. Itatanagabangak ka ni Auntie Sabit, simurot ka manan. Na, agpudno ka man kanyak, Mare. Umapal ka kade, tado tigim matang iti meriendala ko kitay. Pweh, hanya kumangay ti apalak dita. Hay, makapasurun mo't da dya Paula. Ay nawaw, asina Paula tidakdakamatam mirasol bakit? Ni Paula amang isursur iti prutas kan merienda ide. Anya tinaramid na kan kaya? Agtutulad da dya babae. Agasam nga'y tainabangan nakit di ti pwesto iti abay ko. Talaga ang mabusurak ken kuana. Ma, awan mo't dakas na no kayat na nga abangan. Anya tila ko na aya? Prutas kan merienda. Maasarak ta agawon na matan dagiti customer ko. Ay nawaw, kasano matanay bagam nga agawon na ti customer mo? Ket saan mat nga agpada tila ko yaw? Hay, agtalnakan si Kadarnaw. Di mo ngamin maawatan. Apay, anya ti aramidam si ka, Paula? Ha? Anyat kayat masawan, Mirasol. Ay nawaw, agindidi ka pailang ngamin dita. Napudot man ngaminan ti ulom kat bigbigatan. Malas day tayo ti negosyo. Kasano asaan apumudot ti ulok no kastoy laang ti mapaspasama? No adda parikot mo kanyak, mabalin mat nga idiretsom nga ibaga. Tapno amok mat ken tapno mapagsaritaan ta na sayaat. Sipon naglako ka iti merienda. In madumatan ti utot dito'y pwesto. Ni, awan mat makitak nga utot. Wala, tainabog ko idan. Ken may sa agdaldalusak mat. Sigurado adagiti lakom ti makagapon no apay nga in madudamanan. Ay una yan aya. Di kakat makariknamat. Anya? Adaman madlaw ka kada Paula kan Mirasol bakit? Anya day tamadlaw mo, lakay. No na dumakit mangag ka ang agap-apad Iti anya agapaw. Jak ba namaw? Saan lang namin sa nalangag ko ti apad kay? Amangan mo't no agis istoryada laeng. Ay nawaw, imposible mo't Kat no kastaw na iti ungat ni Mirasol ka ni Paula itay. Apay kanumag. Anyat nangag mo, lakay. Imado ti utot kung kunanamay. Anya? Kasarita man kit liida. Ang mga noad na ti dida nagkinaawatan na dua. Awan mo ti amok ang makagapaw, tapno agapada. Saan mo't nga agpada ti lako da, tapno panunutan tayo nga apalan da ti tunggal maysa. Basta kasaritam ida, bakay amangan kunak no agkinabil da. Okay kayo kadila ang adwad itaw, Mirasol kan Paula. Wan matante. Sigurado kayo Wan. Paula? Ay, unante. Nasaya at kami mat. Apay ka di aya. Tanangag kano ni Uncle Leopoldo daw nga gap-apa kayaw. Ha? Ay, dayjay ka day? Adala ang tinapatag apagsarsaritaan may ante. Pudno ka day, Paula. Ay, unante. Siguraduhin nyo lang. Tano siya, jak kaya tiyapa. Agrubwata kon, darno lakay. Nay, nasapa kalaunay mo't bakit? Awan sapay mo't customer iti kasti nga oras. At da napatag apagsaritaan may kani Auntie Sabet. Jak ngamin na ibaga, ti kayat ko nga ibagakin kwa na idi kalman, taad damot da dya Paula. May papanitan niya. Ay nawaw, basta napatag. Saanin ang masapol ang maamwam, tauray ibagak, di mong tumat lang maawatan. Anya? Sikapay lang ti makaammo nga agluto iti kanan dagiti ubeng. Ada karne kan natang ijeref. Sige, tagrubwata kon. Naimbag abigat mo, Auntie Sabet. Ay nawaw, nasapa kamot nga may Mirasol. Wan, taada napatag nga ibagak kada kayo, ante. Anya day jay. Adamat dugdug yut da dya Paula niya.
Apay ka di aya, anyat na pasamak. Kasanumat ngamin ante. Nagrugi iti naglako iti abay ko kat in madumatan ti utot. Awan mo ti makitak nga utaot iti pwestuyaw. Adda nga rod ante. Adu ti makitkitak. Nang runa no siyak ti masapa amang lukat. Mala, kasaritak to ni Paula may papan iti dait abanag. Wan ante. Nasaysaya at paikit day no papanawan nyo laangan day siya babae. Nay, saan ang mabalinti kasta ka panunuta, mirasol na kaong. Saan ang mabalin apapanawak ni Paula, nga awan mo't makagapaw. Anya ti may baga na di Mirasaul ba kahit? Kayat na apapanawak ni Paula. Tanang rugi ka now, idi inabangan ni Paula ti pwesto iti abay na kat imadumot ti utaot. Ay, awan mo't makitak nga utot. Kan may sa minalam ang makita kayaw awid ni Paula na iti basura na. Uray siyak lakay. Ay nawaw. Amangan mo't no panang dadaal na lang dayta iti pada na ataaw. Dayta mo lang ti atap kaw lakay. Kasaritam tuman ni Paula. Lumabalin, agsasango kayo atalaw, no masulbar ti parikaw. No mangag kung amin ngagsarsarita da. Kat maday ti tuno ti busis da dya Mirasaul. Wan lakay, kasta ti aramidag. Tapno saan adumakkel ti parikaw iti nagbaetan da. Adda ka day ti diyo nagkinaawatan kan Mirasaul, Paula, nakaw. Jak amuan ni Mirasaul ante. Napudot mat ang kanayon ti ulo na kanyak. Iti anyaga paw. Amangan mo't no aday naramid mo adi na nagustuhan. Awan ante. Kanayon na lang ngay baga nga imado ti utot sipod naglako ak ditoy. Ngam awan makitak ante. No kasta nga raod. Anya kumangay ti daduma ang makagapaw. Apay apagpupudutan na ka. Sipod nagabang kada kayo ante. Panagkunakit di na magustuhan ti kaadak ditoy. Ay, ang mga nupod no ti atap kaw, nga apalan na kaday di ataaw. Agpadala ang matibay-bayadan mi nga abang ante. Ado ti customer na. Adamot customer ko. Mala, agsasarita tayon tuman na talaw. Ti kayat na nga main kat papanawon ka. Anya? Iti anya aga po asugsugam ni Antisabet si Kamirasol. Ay nawaw, jak amo ti bagbagam. Ay na, di kan agindi di ammo dita. Taamok ti ugalim. Amok adi mo kayat ngaglako ak ditoy. No apay ngamin adito'y pailang tinagabangam Ni Antisabet ti akin kukwa iti pwesto nga abangan ta. Amom ka di, asipod nagabang ka dito'y kat nang rugimat ti malas ko, Di nakpagsasawan na kasta, Tawan dakas nga aramidag kan ka. Ay, di ka man aging dadalos dita? Agap apa kayo man aduan. Bagbagaan nyo day ta, Paula, Antisabet. Jak kayat ti kasta, No apay ngamin apinalubusan yung agabang dito, day ta babae. Saan matadakas no kayat na matiaglakaw? Jak kayat nga rod ang makadwa day ta babae, iso ti malas ko. No di mo kayat si kalangan ti pumanaw Mirasaul. Jak kayat ti kastangaw ugalyam, Anya? Jak piman natupulan ti bagik itay lakay. Anya nga iti imbaga ni Mirasaul, hindi imbagam nga iso ti pumanaw. Nagulimok damot adwa. Barang makaamiris damutin Narigat no agkinabil na dita. Ang mga numairaman ka pa ikit day. Jak maawatan ti ugali ni Mirasaul no maminsan lakay. Jak amaw no adda nga ti limod nga apal na wunuan niya. Kanayon nga raw na napudot ti ulo na. Ay narigat na tagsasaw. Ang numangag ko ti saritaan dakit. Kasla ni Mirasaul piman ti ayan ti parikaw. Anyat ko nam, papanawon na ka ni Antisabet iti pwesto nga abangam? Wan nga rod, nabayagan nga agab-abang ak ijay, ngam syakit din ti papanawon na. Amangan mo at no si kapiman ti nagkamali bakag. Amangan no adanay sawang mo dita. Sa anak lang ngamin akomportable iti kaadda ni Paula ijay lakay. Jak man mo,
Ngam agburak ti darak tunggal makitkitak ti panagrup-rupa na. Ay nawaw, si ka nga rod kayan ti parikot, ano kasta? Kat, anyangay nga rin ti maramidak no kasta. Umapal ka kenkwa na, iso kasta. Amo na matpiman ti agadjust ka. Nakitak tila ko na di na minsan. Saan anang i-display ti nateng, ta amo na nga adda nateng alakom. Ay, jak amaw. No siyak ti sika, agkid daw kay ti pamakawan kenkwa na, bakit? Sika ti ayan ti kamali. Kat no di mo kaya't apapanawon na kanyan ti sabet, baliwam ti kastang aramid mo. Pakibagayam ti pada matao, tapno awan pariko. Sapay la kumata, ikanak pa iti may sa agundaway, antisabet. Di na kuman papanawon. Amangan no si kanto man ang ti mangirugi iti apayo ken Paula. Ay, saanen ante? Saan akon nga agaramid iti istorya? Agbalbaliw akon ante. Promise! Ala, ikan ka iti may sapay agundaway. Ngem no apaumpay ni Paula, papanawon kan. Wen ante, kat agyaman aklaunay. Ikarik, asaanen a maulit tinapasamak. Agkidawak matlang iti pamakawan ka ni Paula. Rumbang laeng. Di mo ko mapagpupudutan ti padam at tao, no awan mo't ti makagapo. No makarik na ka iti apal kadakwada, kontrolum ti bagim. Di mo ipalubaws aday tanga apal ti mangdadael ken ka, balasan ka. Ay nawaw! Agbalin ka anasaya at itipadam a tao. Di mo ida pagpupudutan no awan met ti makagapo. Iti kasta ket agtalinaet anasaya at tilinangan nyo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay panang tarabay. Kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaamo nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Anya ti paramid mo na nang. Mapan ka man iti ayan ni Antim ko ni Alex, anak ko. Ay nawaw, siyak manan ti baon niyo. Kayat mo ti mangan iti baloton, no? Kayat ko No kasta nga rod, mapan mo alaan ti order ko. Amang ano saan pa nakaluto rin nanang. Ay nawaw, nakaluton. Nagchat nga rod kanyak itay. Manot ti order yaw, tapno amok ti ibaga ki jay. Naichat ko maten kan kwa na, mapan mo laang alaan. Ti bayad na ngayon nanang. Nabayadan nun. Naisend ko iti Gcash ni Antim ko ni. Okay nga ron nanang. Ala, gawa am tanay. Makapangpanganak iti balot. Alak man ti order ni nanang ko, anti ko ni. Aywan, iso ta nakasupot, nakong. Adda suka ngayon na yun, mga ante. Adda, Ay nawaw, na ito'y laang. Kurang mo't na ito'y aante. nukurang, nayunam latta ditan. Plastic nga eh. Adda ti plastic dita drawer. Kurang mo't nga mintit, itadyo ka ante. Basit lang at talaga tapno awan ti masayang. Sayang mat ngamin no saan ang maibos kat maibal lang laang. Nay, kita ma. Sobran samot tanday tanak kong. Agkalma kayo lang ante. Amok, tiyar aramida. Sa tino tinangibaw na mi tiyanak ta, Marta bakit? Iti ayan ni Mariko nila kay. Ay nawaw. Apa ijay? Na, siyempre. Adda mapanalahan. Unay kalaki din ay alakay. Kunaklakin din na panmanan itayan na itigagayim na. Nasabat ko nga mindanardo agayim na ditadalan. Arak man ang tigom na. Nasapa mo't anagawid itay. Ne, isumot tanta sumungad.
Agpulis ka. Tamangan tayo iti balot, lakay. Agsawa na klabit na nagatul ti bagbagay. Anto yung tortariya balot na. Adda suka na dayta. Adda. Alamang irwar ka nga ruden iti malukong. Taraman ang taman no na imas mutlaang ti balot alako day jay ako ni. Ay nawaw. Apay ngay. Nabutak mo ti daduma. Anto yung ti malukong ipapaalam na nang. Apay akastoy ngay Alex. Diyan niya. Ti balot aginatang mo. Nabtak mo ti daduma. Ay, wal. Anya tinapasama kaya? Diyan ka mo nang. Nakasupot mo't nga minday tayo dinted niya antikuni. Lukas na. Amangan no ing gagara na nga inted tinabutakan ka. Diyan ka mo nang. Ay mabiit man lang, tasyak ti mapan iti istor na. Saan mo tan anaimas no tinabutak abalot ti itud na. Sa dino ti papanamba kayo. Iti ayan ni Maricone. Nay, unak man no kanan tayo ti balot aginatang ni Alex. Kasano kuma, kat nabdak mo ti daduma. Anya? Kita mo, awanan tinabati asabaw. Anya ngayon ti imas na dayta. Amangan mo't no nabutak mo si ka Alex. Nay, apay asyak ti pabasulin niyo tatang. Anyat amok ni tangay. Ibagam ti pudno. Amangan mo't no naigalis ka di tadalan. Ni tatang mo't awan amok di ta kunak lang arudan. Oh, makitam dayta, George. Inosente ti anak mo. Ala, mudtoyan dayta abalot ta isublik ka ni Kone. Saan na mabalin ti kastang aramidan da di ababae? Umay ko isubli ti balot alakom, Maricone. Ay nawaw. Itian niya aga po, mare. Saan mo't mabalin basta isublim latan? Malugi ak mo't Kita man to'y lakom, Mare. Mingmingam anaimbag. Ne, apay ngay? Nabutak mo't tanti daduma. Dayta nga rod, saan la amay sa? Ado tinabdak, iso anasken asukatam iti baro. Ang kasano kuma mabutak dayta? Kat inayat mo tin kastak anang isilupin. Tapno saanan ado makkalpay ti isyo, sukatam laangan. Anya? Ne, amangan mo't no nabutak ni Alex, mare. Saan ka no nga rod, Mare? Amangan ko nak no naigalis di tadalan. Wano saan? Amangan no natnag na. Tapabasulong pa'y laang ti anak ko. Sukatamkit din. Ay saan mabalin ti kasta, mare? Awan ti betak na dagita idiin supot ko. No kasta, di mo kaya't asukatan. Saan, mare? Amok asaan anabetak dagita abalot idiin supot ko. Ni Alex nga anak mo ti saludsudam. Para balot lang, dadaulam ti reputasyon mo, Mare. Rupat kwarta kamat gayam ano kasta. Ay na, ibagbagak laang ti pudno, mare. Kita taamangan no inulbudan na kamat ti anak mo. Saan asyak ti kalkalabanang kunak na Kasta unay matiungat ni Marta apimana wanak kaw. Ti kayat nakat sukatak ti balot anabetak, nanang. Ay nawaw, apay ngamin amangila ko ka itinabetak ka balot. Ay, saan Awan ti betak na dayja idiin mainala ni Alex, nanang. Sigurado tasyak tinang isupot. Ti kayat mo asawan, agul-ulbod ni Alex. Jakla ang amo, nanang. Amangan no naigalis dita, iso anabetak ti balot. Imposible mo't ten, Ay una yan, isun tumananday ta. Ay na, basta siya, awan amok abasol ko, nanang. Nadalos ti konsensya. Makapasurun mo't day ako ni. Agasam ngay, di nakit di kayat asukatan ti balot anabetak. Amangan mo't no ni Alex tinakabutak, bakit? Nangag mo mo't timbaga ni Alex. Inosente ti anak na. Talagakit di arupat kwarta day ako ni. Tila ang bagi na ti pampanunutan na. Di kagsaw iti dakas, bakit? Pudnoman ka rin. Rupat kwarta day babae. Amom payaan, anya tipod na napasamak, sakbay ngagsao ka. Anya tamom, ang mga nun ni Alex matpiman tinagulbon. Ni Alex mismo tinangibaga nga awan amuna lakay. Apay aya, di ka makauawat. Unay kan bakit? Agsagana day babae. Saan asyak ti pagar-aramidan na iti kasta ko naktumag.
Sa anak ng tal na, aging gaadi na sulbaran day ta aparikot. Agbibisin day ya babae. Ha? Agraman na butak abalot. Ila ko na. Ay nawaw. Tangiwat mo bakit? Kung konforme man ang tilawulawatam dita. Sika, ti pagsasarita ang dagiti chismo sa ijay waiting shade ko ni anak ka. Ay nawaw, apay kano nanang. Ilaklakom kano tinabutak abalaw. Anya? Saan lang aday ta anak ka, agbibisin ka kanupay. Ay na, sigurado ani Marta tinagapuan na dayta nanang. Isungag pa iso anak ka. Talaga arapas tingiwat dayta babae. Ngaw-ngaw ang ngaw-ngaw. Dayta nga road. No anyamat ngamin ti inaramid day nga Alex Apay adi na inbaga ti pudno iti inana. Siyak paikit din ti pagpupudutan ni Marta. Mabiit man laang, Mari Marta. Di ka man pasalsali iti dalan ko si Kakoni. Apay akasta ka. Ngaw-ngaw kamat angaw-ngaw. Nayunam pa yan ti istoryam. Ay una yan ti kasta nga ugali, Mari Marta. Saan ka di ngayon bagakan ka? Asaan asyak ti kalabanam? Ay na, talaga arapas ti panagniw-ngiwat mo. Tasyak pa iti pangibagam iti kasta? Pudnumat, nasakit itirik na dagiti balikas arumrumwar iti ngiwat mo. Ha? Talaga masaktan ka atapod no? Ti pustiso! Piduta ma! Day taang ngiwat mo ti ayan ti parikot. Agtanakan! Maminsan pa yung adamangag ko, daitak at talaga tangiwat mo! Ayun na yan tikas dyan ngay naramid mo kan ni Marta anak ka. Deserve na dayjay nanang. Kurang paikit di dayjay Uray lanak nagtipustiso na. Tapno agnakam nanang. Diyak magustuhan tikas di panagsasauna kanyak. Wan mo't kit di nariga ti agul ulimak no daduma takarkarwan na mutan. Day tangarod kat nanang. Rapas pa'y mo tingiwat na day Mari Marta. Ay una yan tarapas ang iwat anak ka. Kapudnumat nanang. Naidumduma tingiwat day babae. Malawanan. Sapay la kumahta makaamiris mutan. Sapay la kumananang. Maminsan pa yung adamangag ko. May katumanan ti pustiso na ako na alangarudan. Nay, apayakas ta tila nga Marta bakay. Awan mo't ti pustisaw. Ada di ti bulsak. Ay nawaw. Apay mo't ngayong bulsam. Natnangarod itay lakay. Raa? Ay, masurunak iti day di akuni. Di mo ibaga dinanog na tangiwat mo. Isa anat nagtipustisaw. Marurudak roon na iti day di babae. Dayta ngamin kahit bakit. Rapas ngamin tangiwat mo. Makitam dayta na pasamakin ka. Sawaw kalakat nga rudan. Agtanga ka ngaminay. Sa dino tinagkapwam si ka Alex. Happy ka di tatang. Agtugaw ka man, tagsarita tayo tinalapat. May papanitan niya. Agpudno ka, ha? Anya tinapasamak. Apa yan nabutak na kiti balot nga insang put mo ni ti balay. Kuha tatang? Diyan ka mo. Ibagam ti pudno. Amok kan marik na ka nagulbud ka kada kami iti inam. Kuha ngamin tatang. Anya? Kinapudno na naigalisak. Naigalisak isa na buong tinaduma. Anya? Makitam na itang aramid mo. Si kamot gayam ti ayan ti parikot. Ninanang mo mat, sao. Di na pa'y amoy no anya ti pudnaw. Ayun na yan na ya. Anya ti kunam lakay? Naigalis ti anak mo, idi imbaon mo. Kat iso ti magagapo no apay anabutak dagiti balot. Anya? Naita ti pudnaw, bakit? Ay nawaw. Awanan na, nakababain ka. Sapay istoryam ni Connie. Saan lang na ita? Nagadupay tinagsasakit na balikas mo kenkwana. Sa dino ti ayan day ta nga Alex. Anday ti silid na. Mabiit man lang takasaritak day ta tao. Alawin. Sige, kasaritam. Kat sika, agkid daw ka iti pasensya ka ni Connie. Darasudos kan tumot ngamin bakay.
Ay, no, Alex. Ayo. Apay ka din, nanang. Apay anagulbod ka, ah? Nagulbod? Si ka magayam tinang butak iti day di abalot. Nanang, Awanin, ah. Naibabain akon kan Mariconi. diya ko mating kagara day di, nanang. Wen angam saan mat anasaya at nga agulbod ka. Nakababain launay kan Mariconi. Sapay pinagsasawak piman. Bakit? Ang damot lang nagkurangam. Di mo ipabasol amin iti anak ta. Wen, amok day talakay. Di ka madanagan. Tasyak matlaang timang sulbar iti parikot ko. Sa dino ti papanambakit. Ay nawaw, sa dino kumapay ngay. Iti ayan ni Mariconi, ah. No kasta, agkid daw ka ni ti pamakawan kan kuana. Kapilitan alakay. Siyak matpiman ti nagbidtot. Nagado ti dakas abalikas ko kan kuana. Tagayam, nagulbud ti anak ta. Pagadalam daytan bakit. Intun sumaruno, tanangam ti panagsasaom. Saan ka nga dardarasudos? Tanay, si kamot lang ti maibabain kunak manay. Naimbagngal daw mo, Mariconi. Ay nawaw. Anya man ang ti aramidam dito'y balay si Kamarta. Nuin may ka tapno dadaalam ti aldaw ko. Pangaasim ha, pumanaw ka. Kamali ka, Mare. Sa anak nga imay tapno makiapakan ka. Imayak takayat ko tagkid daw iti pamakawan kan ka. Ha? Pasensya kan, Mare. Nimot gayam, Alex, nga anak ko tinang butak iti balot nga order ko kan ka. Kunak tumat. Naigalis ka no di tadalan, Mare. Di na laang impud no adagos, tamabutang amongtan. Pasensya kan akadagiti dakas ana isawsawang ko kan ka. Inton sumaruno, amuam pa'y tipudno sakbay nga agsao ka, Mare. Sapay rapas tangiwat mo. Nagadaw tinagsasakit abalikas arumrumwar di tangiwat mo. Wen, Mare, lesson learned day to'y kanyak. Sapay la kumaata mapakawan na. Mala, pakawanan ka, ngam pangaasim tabaliwam ti kasta nga ugali, Mare. Sakbay nga agsao ka, amuam pa'y no anya ti pudno. Tanarigat ti mailawan, Mare. Saan mo't amabalin asubliam ti dakas abalikas ang naisawang mo iti padam a tao? Ay nawaw! Sakbay nga agsao ka, amuam pa iti pudno a napasamak tapno di ka mailawlawan. Kang runaan iti amin, tapno di ka makabasol iti padam a tao. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.